Kinpur Ponmi Milit MSC constituency ke paro Inglong Ahawar Sarihiti pen Chinglok Habor Pung Tarapung Ahawar An ke non hepen pe kabuciarong labang so Ahawar laki Inglong arat akai mati Karbiak lepen rengma tung ke dua dino labang so Ahawar non malom puan ta hukum ke asai ke densi awala ile kudet tahani athema isi ini asai ke den kondolo sikame isi nak tagadapan ali abidarasa lasi kini ong dun ke Inglong arat tung kinglung si sedakan ke song asai dengpon alang ditunging tipungpen kilometer kep an aking pendang si almi si dengpon lo kini alang ditung ke song along ke semet di dengpon mate ke hang pon lake longle pata Sarihiti borpung borangso longthom sub center doctor nurse dosis cyclem nangji lo than ba atum aphai paong nangji black topping atawar nili block pen tarapung an salam nangji network atawar e nangji lapen colony along roy along RCC adalong kim serak nangji puhai hui hang pon lo alang lintum kimang ason an CM tuduram rong hang apan panong si pinpur alo nili block development officer adedeng pajir pon jong si Inglong aratum phana kimang pachon pon pi pulote bang phukili galong cherap chetudun thekthi lapen an sisi ke chisong asai deng pon thulang puta ning kipung ben Inglong aratum ningji chokhela pen Philip tiso tike news Demonstration that we demand our council and all the in charge of the department that we are in the hills. We the hills people stay around more than 70 years, but still we are in the lack of the road and education system and also the medical system and all-round development. So we appeal the Honorable CM Tuliram Longhang and all the departments in charge to kindly focus on our issues immediately. Sir, during the election campaign, what are the promises made by the BJP parties in the election campaign before the election? Before the election campaign, not only the BJP party, the ruling party and all the opposition party too promises are all the development they have promised to us, but till date we have seen nothing development in our society. And from Jongpa, Sarihiti, Borpung, Tarapung, we are facing what we faced before, and their promises was a fake promises. The past 5 years, MEC Pabitrodong is ruling BJP from Arnilip. So what are the development that you have done in the Sarihiti areas particularly? As far my knowledge, the only RCC bridge which was still incomplete, or the only I seen is that incomplete RCC bridge, as per my knowledge. Armu baca jeng, tapi itu makin mangga pada itu siam tuliram nong hang lapen ke development in charge atau mana itu pacini yang tung pesi pini lapson rally paman pon lo, ni itu pini amai paman pon lagi komane apan ke sor sarji, ba komane apan kiroji bo apan kali, lapen ni itu komane political against kali, lapen komane political abeg itu nampar kali, ni itu political hin pen kali lapen ke organization hin pen kali, ni itu lagi wrong arat, ni itu kacing thur dedat, lapen itu man kiram tanga poran pe same thangnat tak long ne dat bari kaching thur du nu ne dat apir the pen sini to pini la pangso rally teng kon lo asi to kado pe me pakla ring tung de la ke tum komane phan ka sor sari putakali lapen komane phan kiroi putakali asolam thak la solam the pura kado pe same klar dak pen chini si ke me de tum la so part la so rally hoi pen komane ali na ke choenji ba komane la so rally pe rajo nito man abi nang sanji ba komane to man futur nang chimanji labang matha ponang ni pusi ini mida hoi pe to bangda kon lo
সকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ দংপা চাৰিওটি বৰপন্তৰা এৰিয়াত আমি এইটো ৰাস্তা পদূলি কৰিব নাই RCC ব্ৰিজ কৰিব নাই লগতে আমাৰ স্কুল ফেচিলিটি টিচাৰ্ছ লগতে আমাৰ মেডিকেল চাৰ্ভিটি অলাংশ বৰপন্ত আজি চলিব কাৰণে গতিকে সেই সকলো যোনে মানে আমাৰ প্ৰতিনিধি হৈ আহিব তেওঁলোকে এই সকলো যাতে যেন আমাৰ পাহাৰীয়া এলেকাত এই সকলো ডেভেলপমেণ্ট যাতে যেন দিয়ে Nilip long puriborton sarkar ko ang penan tum hemso pencing long kapre penan tum long malong pun penan tum long kedua arah tum Dili tum long kita mane isi la sini tum na pila sutame ahe mati mi ave na pena tu to ya kami ni tum isen tum na chike kami ni tum non eso kami ni pon kami ni tum kichiman kichar chok kami phan de kami rasan siti wan non kan mission দলৰ নথকাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে আৰু আজিও আমি তাৰ পৰা আয়োজিত বৰ্ষণ কাৰণে মানুহ বহুত জমা কৰিব নোৱাৰিলে আজি আমি যিটো আজি তাৰ পৰা 11 কিলোমিটাৰ আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্ষণ হৈছে সমস্যাকে যাব পাৰিব নোৱাৰে এইটো আৰু এতিয়া এই দলংটো বনাই দিব লাগিব আৰু ৰাস্তা বনাই দিব ৰাস্তাটো বনাব লাগিব নহ'লে এতিয়া আমি বেমাৰ কোনোবা হৈ আহি এই নদী কিনাৰত থাকি যাব পাৰ কৰিব নোৱাৰে মেলেং লৈ যাব পানী ডাঙৰ হ'লে আমি বেমাৰ পাৰ কৰিব নোৱাৰি পেলাই তাতে থাকিব আমাৰ বেমাৰটো বহুত চিৰিয়াছ হৈ যোৱা তেনেকুৱাও আমি ঘটি আহিছোঁ গতিকে অতি সোনকালে এইটো পানীটো বনাই দিব ৰাস্তাটো বনাই দিব সেইকাৰণে আমি এইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আৰু ইমান যেতিয়া MLA গৈছে CMO গৈছে তাতে ৰাস্তা নিজেও দেখি আহিছে হ'লে এতিয়ালৈকে এইটো ছাকচেছ হোৱা নাই গতিকে অতি সোনকালে এইটো বনাই দিবৰ কাৰণে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ থেংক Lakhain Karatrok Duarbaguri constituency ke palo Deithor police station alo Rongsangti long chapteron arong along Sarkar pen kerap kipi ponahemso contractor bangkethom jari killing sikari terang lapen gram sevak John Intia tumpensi ke klempi pon pusi long chapteron arong arat atumpen nang chethandun bangso PMAYJ hemso ningkan phop lengdet api anta nonputa ketang angthek thek long lelang pherangke kahomrida mahut nang chethandun atengke bangso PMAYJ hemso jongsi non KAC kilik aprang nang patang pipon pe pulute MSC Richard Tok biaphan kacherap kachito dunjia phan matha pon pe pusi ningje pon bangso hemso pining surihini rengko rehini aningkan anke ningkan phop lengtang lo lape ningkan phok kechok anke nang patang pipon poma pusi kachonghong aningkan bon sita nangke patang PG kali contractor aphan phone lelota nang denghai he pusi pherangke karju ponahut nang chethandun lapen tangka sitame beng along penke ulai lapsi nonke nang patang pi movedet asonsi do puta nang chethandun anparta idon ahem hemari teron ahem abangke amithang akhi adat cepadam ponsi cepatang pon puta chethan pon anparta bangso hemari teron ahem along contractor ke claim pon abang phulake gram sevak joningti ke kangadong rongsangti arong pusi nang chethandun lasi bangso puthak sarkar pen laso PMAYJ hemso ningkan phop lengdet aporahut ketang pon angthek kabidet aputhak non apor kosonsi sarkar pen na ingsai pipon jima pusi pherang kia thengno nang chethandun news report TK news bangso hem ketang ti ke peneng pen ang 2019 pen peneng ang 2021 o 22 an lo ju peneng an ke ningkan ho ne dolo la bangso hem ketang ti la si apoisa ke ulai lap lo mati aposi la bangso hem bang ke na hok pen setami nang patang wek nang pupusi ni tum chuning ri pon lo
kontraktor amen ke lagi sikaritera Sekaritera nara sore lu. rong sali Rosali di. ka ke ulai lap lo Batai anu. batai ke thom ulai lap lo Batai thom ta sekari fasinal kilo ke di. batai ke thom ta la ik sekari phansi ke pi lo Tangte pulun. la sa ke ulai bang ke la ke nang li hem patang i vek pon ni pu sin ni phanang pu lo la bang so hem patang i phan lo ne ma ni li bang pu lo a hok lo ik la bang so hem ke nang li nang chi patang vek nang pon na hok pen se ta a poi sa ta la sa bir lo po si la ulai e pen la sin nang patang hoi pu si li hala so ni ta pu lo ke la poi sa ulai e ta ke abang ka thek lok le det lo ke phiang no ke bang ve det lo phun a kuri ta nang receive se lo non ki nang receive se det lo Tangte la bakso hem na tangte po ke. tang te det pu te pe ni pu jo nang pa tang thek det pu te alang phan sa mi ni tu ma ling se ta mi jo sa ra phan sa mi ni tum ke than det pu ja lo sa tum sa ra phan sa mi u an lo jo te ma nang ke pi je hem nang ke ron nang ke pi pe me hem pu te nang pa tang pi pe me son te ni tum ta ning ing sam pu pu si ni tum ta ma tha pon lo Mata pon. nasi Tangte abang nalimet. nilimen ke rinuka tu sopi Ke hem bangket. hem ke teron hem lo long chap teron hem no Ke Robinson teron Robinson teron. So hem ke ningkan pho an lo kitang la so hala so hem ben kim rap lo kan Tangte kontraktor ko ma ilo. a contractor ke la kram su wol lo Kram si wak di. Kram si la jonik ti yoni titi. Te la bakso hem yom si kitang iglo tangte. la kan ni di mitang kasibunai bang la floor in half hiliki la pen la war adha ke ni li si bunai de lo Tangte la la ni tum 10000 bak ne 8000 bak khorol asemen ke naam misri phangi pi asang ti arong ke naam te la bakso la sa abir ke ulai hot serihini pilok lan dal di. Te pilo puji nang li tumnon anta la so poisa tanang nang pipe la hem tanang patang pami mindet ya puthake. non ni tum pu ye bang ke ahem bang ke ni tum si patang dal lo masila ke bunai ni mi thang e khorora naam bang ke apoisa long te poya lo ye Nang vek so te. apoisa bang la ke betai thom ta ulai lam le Ulai lab lo avelu la so Avelu. hem poisa bangki. Nang li meche than ni men hemari mari teron teron di. Kata ke pia rong ini. jagalong cha Cap teron aro. Aso hem tangte ke ningkan pline de losar. Aso tidar amen ke munjari kiling da yo. La so hem nang patang oi pu bom lo inke nang patang te de lo. Inke hem ta do thai ve inke an chu du ar ve ko ve ke lok pota ting an ta hinu lab lo yo. Nang tum da thek long lo ke. No ma nang patang on hem ta do thai ve pusini chuning ri lo. Ngela hawarta rota pipe hala da chinghang eloi ho ngela thengpi da thengpi thu hala hai do lang habu chokya tha hai da veloi ho tikidar me yari kiling hai pui bang ke nang patang pinon hem do thai ve la penon election nang kelik homoi ke jog dun thek thilo MVC recharge to bi banta to Mane la nang patang pi bote bor idun po chitudun po sung pek lo hem ta do thai ve ya thai ve ta ve hajira chong da cho tam velu nile hem ba thom nile men ge lison teron bo